my gosh. So, mag-before and after. Ako lang mag-picture, Doc. Pwede ra. Oh, pwede ra. Ikaw. Pwede ra. Pero natin. May na lang para makita ang progress ba? Oo, pwede. So, IPL lang siya. IPL, sa karoon din naman may hair. Okay. Kuman, sa kanus ako makaanhi, mayo sa pati ang schedule nato ana every 2 weeks na kasi pag-isip so pwede na sa every month kuman ako nang puli-pulimon IPL, Glycolic, Pwede kayo pakita. Hi guys, Miss Doc Michelle. Ano yung name? Donna. Donna? So, I'm here again at Beauty and Brains Clinic. So, after sa glycolic peel sa bikini area, walang tayo footage ato ha kay Ginoo. So, naataron sa akong ilog. Wa ko ga-expect na yapil ni Doc. So, muna siyang kahimtang sa akong ilog. Hopefully, when we come back, i-glycolic po daw ni mo, Doc, no? Yes. Para mo-whiten siya. So, wala ganit siya sa schedule ang IPL, but since naa my hair, ni-go na ni-go. Then, after this, kay, what's the name sa face? Optic. Optic? Treatment. Optic treatment para sa fine lines and wrinkles. And eye bags. And eye bags ka na. Oh, perfect sa to eye bags ug wrinkles. Signs of aging. Pila ka ni rate sa inyong IPL sa underarm? 1,000. 1,000 per session? Na may promo? Pila? 30% off. So, 700? 700 na lang. Jugon, bi math. Doon ka itong glycolic peel. Depende sa area mo. If bikini area, 2,500. 2,500 if bikini area. So, katong procedure ganina, guys, 2,500 to siya. Pero wag may ipakita ha. Ang underarm na glycolic, Ang underarm mo sa glycolic. 1,500. 1,500 if magpa-whiten mo sa ilo. And if magpa-IPL mo is 700. Katong discounted. So, from 1,000 to 700. So, mo na guys, nakita niyo yung kamatuoran. Okay, so, kana siya. Mubalik tapupon. Kay glycolic peel daw na ni Doc Michelle. Fencing ni, no? Ling is a ring. Charot. There you have it, mana ang atong tulo ka procedures there sa Beauty and Brains Clinic. Thank you so much, Dr. Michelle, for having me here today, and also to Donna for taking care of my skin. See you again next time. Bye! 1, 2, 3, funky!